Kuia pea te ararewa reo Māori tuatahi o te ao. Kua tukuna te reo Māori kia raongona I roto I te ararewa o te whare o te kaunihera o Tāmaki kia huri ai taua taiwhanga hei taiwhanga reo Māori. Hei tā te o Kiwa McLean kei te whai hua te whakaunga o te reo Māori ki reira. Kei te porowhiu te kaunihera I te mānuka ki mua I etahi atu kia whai mai I te tauira nei. Te hau, paparua te kaumātahi, level 21. Kei te kawea te reo Māori ki taumatake. Mean Māori, mean. So it's pretty exciting and it's heartwarming and to hear our reo used. Hene moana, paparua te kaumāwhā. Kua whakauhia te reo Māori ki ngā ararewa o te kaunihera o Tāmaki Makaurau, me te aha e tino Māori ake nei mai te painuku ki te pairangi, ka mutu ngā arareo Māori tuatahi I te ao katoa. It also cements the use of te reo. By hearing it, you're reinforced, especially for beginner speakers. The numbers, our floors go up to 29, so you can play on the lifts all day and by the end of it you'll be counting in Māori. He mea tiki te maramataka Māori me te kāhui o matariki hei tuāpapa mō te kaupapa. I nā rā ko te whakauara I te ao Māori tētahi o ngā tino uara. I konei. Our kaumātua, he has deep mātauranga around the cosmology, the maramataka Māori and celestial navigation, and so he guided us and gifted the ingoa Māori to celebrate and to support our te ao Māori, also to value te reo Māori, and as a big driver coming from the Auckland Plan, which seeks to recognise that our point of difference in the world is our unique Māoriness here in Tāmaki Makaurau. Kua takoto, te mānuka. We would like to lay the challenge to the rest of the CBD to really embrace this if they have an opportunity in their towers to utilise te reo Māori as a way of distinguishing themselves, creating a point of difference and coming on board with activating our Māori identity within the city. He rautaki whakaora reo anō hei āpitihanga, no reira mānuka takoto, kawe ake. Te o Kiwa McLean, te karere.